ya nkrofobia omudie omo sinkete ahihye omo adwene se omo mani kwa ho nto omu omudie ene no krese ke sister atrobi ho ho yebetima pamashawa se woni anya de pa yebeka yeka to so me ye no kre yemfa ne se petu se kai se na nka bi kra fort bi kra ba ho na Santiago onum di ko workshop ana se tire de on se garage bia nke mu dudu oni je bi se ebi asabe papa ya kwaji kai ansu kai wo be hwemo hwemo akra no ebi papa ne kapra kra ni kai ni mu Amu PSC na natili na mo hweme every efidikesi so attention TV so audio bi ababeto abonten efa ohu ehi ho ene Naana Brown asi ohu ehi denti e wasi ohu ehi ne se ohu ehi akaka na dwen e de ache ono ani twotwomunchu ne husband mom yenkotie audio wa kese twagu e wo social media so Naana Brown asi ohu ya nkrofobia omudie omo sinkete ahihye omo adwene se omo mani kwa ho nto omu omo de ene no krese ke sister atrobi ho yebetima pamashawa se woni anya de pa yebeka yeka to so me ye no kre yemfa ne se petu se kai se na nka bi kra fort bi kra ba ho na Santiago onum di ko workshop ana se tire de on se garage bia nke mu dudu oni je bi se ebi asabe papa ya kwaji kai ansu kai wo be hwemo akra no ebi papa ne kapra kra ni kai ni mu umarama ebi papa ne kra ni simple kra ni kai ni mu nansu ni pasa bia wona ne ka no di bi aka ho na wa pasha wunti atitwa nipa voice esisi anim enkomo ye ya ofura mi am ye hello a wo so ye hello afa be asie na ni abi kan ni atwa ba bi kitua bi be 3 seconds ni ni bo ni kwadu ni wa amino hello missy hello ati say ama me chia ni kro mu kasa amaju say ka say nyina mam na ba bi kitua bi a di ko kan asem bi ama san ni atwa ni ade abato man san da so enu nti na me jina ofidie kasie so na makachi adofo num nyina se uno obi di nkomo a ahweye se adwuma mu nkomo na mu bedi a because say no social media na abaso nti e ma adofo ntimi nka na asam nkire obi ntimi nkire ne yare mu nkire ne nua obi ntimi ni kuru ani na danfo na ni nua mpo ni kuru nkomo ensem bebre na akoka edane no nti se ahweye na Hoahi wogu ho ani mase ama bia koka unia ba ya nyame mpae na dum a ene platform akase a wo Ghana e wote ba akoso ama bia kwa akoka ono we kire pefe se de anura na mu jiso na mu ye na aye wotan hunu se nura mu si agike na bia chiye ka wura abia boot aka boot atum boot ikọ obi ekwa na niam bia numo na ka se bi o ma ko yin niam bi kura fita ma port ba so obi am wonu se kwanu bi bia ni boot ni bia nti obi aka atum na se ya odi abaji obi ni nyum papa bia to ase se de me ma beta ba bia ma start me ka so me hita me tuni mu ya so odi a baji so ensia sade yenia bi abrabo kwa animu a ne yempena asem kra na yesu bebo mpa ni atafe na breast ni bi na nyame yesira yen na menua Hoahi die ono de wasini kete se wodi nkontompo saa na bekwa anim obi a osi wasi ufie ya wa ufie na atim no anso sa wo ye life kra itimi bepamon na life na dumu ntimi babie oh dear na no si obofu ayi sei
eno wako hu prizi aba oba agrada obecha nkontompo atoro so Ghana press for crowd nkontompo atoro mu so ade be biem na wo hwehwe ade be biem na wo hwehwe ya sramo mum yemfensa eduna nyame de mai ne enye adwuma enfanye adwuma that's right ya de no aye adwuma beboa rather than say ya ba hihye nkontompo de apia no aduane say social media so ntokwa no de na wiye ye ba no bedroom for beti ono wadwuma agu agrada wo se wapon kuafo wo ye adwuma opon wo se okobo okro no kra na wo mobiem wapon wo se se obu nkrofo a sesei no obu a ye chini kotum a muni na chini ne nko aso mu na mu diska no enti wo se ene wapon enti obi ankopa adwuma nye eno na sesei adane mu ntasentase a wo hidie 1 gig sabra mi anko a wo se wo nko na na bra wo se ni chana wakopa no wo ye hypocrite se wakopa chew matrasi ya sitima brabo ena mahunu se entokwa bi wo wa me konye no amwame sa entokwa hunu sa ntimi nkumie wa me ne wo konye me ko cha me ne wo konye wa ma ye obone facha me na me nkomanim wo se e chopa no kura de ba no wo ye hypocrite se wa be pacha wo se hunti se hunti se hunti ati Wohi na no ba bonti se wo de onadi agufam nkubiem ede na akoka na Naana Brown tokwa wa bra obi so aye oprepreja 1 gig di prepreja to ho se hohi won ka no kure wono na koye chief imam adoye wohi wa ba bonti se wo na akoma chief imam 30 million which is 3,000 Ghana cedis ba kwa me so kansem ba kwa me kansem ba kwa no kansem mi wa mo that's right. Yanko. Me wa mo kwakura na unika ska. Obi ka na ubo mo kwade koye. Right. Na onya ska no. Ani na enu ani na nsa. Se wa ba tire social media. Stress ka se kwam de wo. Wa ba tire social media. Mwa o ma no mu kuma agrada nyina no. Una wagu hu ani mase because obi an wa ba social media ba stress ka. Una wadi ka ba stress ka. Wa kire se ampa na ma minimum ska ansa na makun. Tina dia ni bra boni akosia na Naana Brown ni kunu so wase ne ka no obi abutu no wase wakatum no wase akwatira front no de safuasi ani yes bema papa no okwabrane wo de safuasi ani wa statica no wati asleta no so boom wa ba be pi wa fana yiri Naana Brown wa mami ko that's right. Was Ghana the area hopper Santiago, Wajini t-shirt white, and was on even Naana Brown, was Wajini short Papa B, and what did the man go today, and I just 7, Naana Brown, just 7, Santiago Biabut, was I cartoon, what them, what the young Pabiato so, one in a bushia, or Mamu Bucano, or Mabiomu Fiopro, or Munacono, or Moko Shopimo, or Moko Tobi and Pabiamo Manabi, 1 year, Unica, Jumaya. 1 year, unika pejumaya. Me sa ma kwa ba biem e de ba attention series. Ma kwa mo da se ne yesan be share.